India rama migrants worker te mani kholama ho thi anom nual to maya Bihar state a mi pakhat chu achung te chomna atan nazongin a boi hle maya fapa anhan neya nu pahlim takle in thalhel em ta chuan tun ma zong a in poisa an mamo na asang chho zual zel mai sia pa ber chuan lo thei lovin an state pon lama tal na a tholo chuan ei in turle mamo leina tur sum le pai an nei to silo NDTV na tarlan danin Delhi na thokin anupuile afa te hi achua santa Sri Lanka wangin motor service om si lawa an inlam a hongai na om lawa hunrei tak atang khanga anupuile afa pate nena an kholama hotu hian kilometer sang khat chuang zetala Bihara an khuwa chupanin thir sakor mangin akalta kongthui tak azo nuwa konglaka accident tokin karin asua amuna hian athingalani anupuile afapa hian anpa berlo ho hun hi ngaklel takin anlo thira mase damin athling zo talo ani he chanchin lungchia thlak takhi puan ani atangin mitam tak anthinrima migrant workers state danga na thoka omte mani khuwa ke hote cycle manga hote thi anom nual to ani mitam tak anthinrim hlea India sarkarin mirathaite angai tha sumtam taksengin foreign om thaichin mi hausa ta chu thlona mangin coronavirus nen aron hruai hoa ma seram chunga mirathai jok te ro chuan ngai sak an hlo tok lowa modi sarkar hian ati masak ngei tur state danga in lo om mirathai tam tak eile in tur nei to lo le na tho tur po nei to lo sum nei to bok si lo te hi an state ta hruai ho kim vek hi ati lowa a ming chiat thup bonan mitren khat ruai ho an nilai news ranga theder ani antia mitam jok chu tuna hian sarkar hian angai tu vatlo ani chuan coronavirus hi nasatakin India hian alapun anringa me niriat khan riana nei silo heng state danga na thoka omte hi rel konga anmulai anmu hi lai chu jingdar nga le minute som panga vela bungrophur relin achila mi som panga lai anthi ani kha hetiang ani wang hian poisa nei lo ei tur nei to lo an chung te in lama om cho ei tur nei to box si lo te hian poisak an nei lo tial lia soin hunrei lo te a buaina lian tak an chok chuakanga coronavirus wang nilovin mitam tak khi an la thi don ani anti South China tuipui lam a buaina in mung mek lama hian kan beng in chile dai teang Tarlan tongin US chu ramsang trangin an thlop mek zela South China Sea ramsang trang indo long le sipaite nuclear warhead pai thiau mai indo thlona thra chungchuang te an phusa suau to maya China hian invendan tur aruam man ve mek boka bei ania changlet ngal turin thirkar ranga ain choplut ve meka South China Sea atanga beina lo changlet turin military nuai khat jet ral thuam tha nen atirlut ve to boka video masa kan tarlan to angin US nen anin dawani chuan an theina zongjongin an beilet tur thule an chakna zongjong an man tur thu China hian asoi ani kha kan chakna zongjong kan mangang ti China in asoi hian omzia nei thui viawa atulani chuan nuclear ral thuampo amang hre don lo ti asoina ani bera US point amang hre don lo ani ti hi achiang hlea ngai ania achan chu nuclear ral thuam nen athuam South China Sea hian achoplut nem to hle ani hetia China in South China Sea 90% veljet azau kata ani tia humhal tuma South China Sea lama ain sorbing mek lain Japan flag chu East China Sea lama aron phevele ta hlap mai aerospace defense talk le US military post in antarlan danin Japan hian US le athurwal puite hi athlop zia rontar langin destroyer JS akebunonen East China Sea lama aron thok chuak vea US hi East China Sea atangin Japan hian aron zom ve ani anti China atal buai tran viawa South le East atangin China rama hian silai mu le bomrap thak sur thei ani tareng mai ani Japan mewin athlop na hian China hi amal tran ri ti atar lang chianga achi ai hian thalfang tha masajoka aron tang thut mayangem ti po arin om tho mai ani mase lau thon om le langoi run mai ral thuam nei thasi Russia hian khoilam nge a hoi ve don ti hi hriat achak om le a eng thuma tun thleng hian chuan achak chuak du ri lo ani
khovel ral thuam nei tha big 3 asoi thin chu US Russia le China te hi ania Russia le China hi anin kar bo ruak hi achengai meu lo ania US laka ngat phei chuan lungrual takin ngaihdan khat anpom dun thei zel thin mase tuna hian South China Sea hi international waters ani anga zalen taka man mamo lian tak ani ve thowa tin China atanga hrichuak COVID-19 tur na saber ramzinga atang mek boka tuna tak phei hi chuan Shri hian Russia hi chak in arun meka nizan khan rivei nga le turna zual ram top 10 zinga aron kai chawa mase ni khathil thuwa sing chuang zet te rivei an mu chua awangin tundin huna hian rivei nga ber pathumna aron kai chauder to ani Russia hi US angin economy lama asang lo ema heti laya economy tla chena sa ber pola atel tran meka wang hian indona machon hi ain peilo ani ti hi mitam tak rindan ania khovel ram tam takin an ep China lama pheichuan atran ngam arin omlowa chu wanga ngoi tlat ni in rin ani bok ani ti chuan China hi eng angaral thuam nei tha poni se Indian en buaina an nei mek boka chimle mar chakle thanga tanga nuairon ani chuan China hi khovela noi bo hlen le vai vuta chantir ani theireng ni in iti chuan atar langani South China Sea buaina hi US hian han chau chuak ani lawa an buai tan na hi arai to hlea kumsang ni som paruk vel te po khan an buai deuh lai reng to a helai tuipuya longkal te po China hian akhap to a tunhaya Vietnam sarkar laka China hian vau khan na alo pea Vietnam hian hei hi an la thu tak ta hle a United Nations a tanpuina andila The Economic Times in atalan dan chuan Vietnam sarkar in rel bol na chu za lo takin international law kalin China hian awawa chumi boru ka wangchuan US hian South China Sea hi humhim tumin le China then omram te thawang hauturin ke apen chuak ta ani Economic Times hian asoi zel danin China hian hetui puizaw lutuk hi ata ni turin aklem ringa khovel ramlian zonga Shri adar vele rileng chu remchanga mangin South China Sea chu aram chunga puan na chance thatak atan man atum ni in tarlan ania India point South China Sea region na Vietnam lung oil na hi omati in athoba he thil lung chia thlak tak ani thu India hian alo soi to ani Vietnam Foreign Ministry thu puang tu chuan China hian Vietnam ta ni reng thin clear kar ta chu aro rel na hnuaya ada Vietnam sarkar ro rel na le ram aza lo na lian tak ania he China thutluk na hi adik lowa sud le turin kan nge na ni atia Vietnam ba ka hian Taiwan le China thenom ram te naw deu jok te ram chu China hian international law kalin achu luimek ani chutiang chuan Sri Lanka ra China hi alo che ta wangin US hi ram te naw jok te humhim tura ron pen chokin China hian athenom ram te laka ain ro sakna le achakna atilan hi topsan hal ro sati in aral thuam nen South China Sea venghim tur hian aron pen choka ramtam takin chu an lo thlop ta ani mase China hian in hnuk dok du lovin clear kar then khata in so nge sau atum awangin boruak hi asang chhota emema Japan point ke aron pen chuak ve ta hial ani tuntuma hian US hian aral thuam thale chuan vor ada lut nem to hlea hetiang hian US hi ala chet ngai lo awangin indo huamin alut nia ngai ania nuclear war rap thak tak khovel hian machun mai thei din huna tuna hian kanding mek ani